masapen penen tabang phat phai piu ipaw pakin thangwa na ipi masapen ovin chuting le gole dai zong e kham pi un kilom ta into ni khon mi tam ta in separation day, a day of separation from the Métis come 6 phase Jangnadopna mangdinga mi hizat hung khom se un a hung khom ho zo se chuting le hi che program hin go nga RTLF lamkai ho hin chuting le zadinga lom amin chen phazo hi zong lang in pi lamkai ho tribe leader ho chuting le adistana tunini khwa Jangnadopna 6 phase jangdinga anamolim sa isopi ho insung mite ho hin ahung ki khom mi pi ho zo se Kuki Women Organization for Human Rights panin kazanaw la kangay lutnaw vet sa na in kahutzit lam hinhangin kate kipa ta itidiwham gantay ni hasan ni kho igel do ni kho hi zong le Jangnadopna project hi tuni ni kho separation day imanu takir hona agup ve channa hom do theidinga akhut hin hanga muntin gantina nu te ho zo se ade in khosung level hitata area level hitata district level state level hello le city branch ho hello le mundang danga India sung hello gampa ma patna nu te ho akhut hin hang ho zo se chunga zong tuni hin na chung chewa ke pa thu velin ka hin phom ke ni hi kamasang jep chun Jangnadopna lapi blending court sohon e hin sa pe win ka ki pa ma zengin WhatsApp ki sana jong hi ki pa thu ka sei man nai lo hi in amo ho lungila ko na athu cheng chu akiji mai hi in sa do thei dinga jong hung di nam tia lung anaki gela ya hi amo ho in nam go nam thila ala wa kilom ta khan kho nun kho I tho naw Jangnadopna lapi chu in sa pe wa hin chen Kuki Women Human Rights menin blending court so chunga jong ki pa thu ka hin sei ki nin ting lei chi Jangnadopna chung chang thu ani chu khat ka wa holim nom na chun ichi hi mi tam tai na he khilin ex gracia danin agiadin ahinai saipon tu ala ahin sa bangwa chu khan kho nun kho I tho na u hichi gala anathisa ho in sumite ho mithi ithi na wa hi in ex gracia he kiti teng le mi khat in atha teng le ke ma tha hi tia apom na ama athat pa chun alung man chu ape hin tuni ni khwa thi ho hi e ho nam pin I thaw hi pot min igal mi tiet e tha pe u icha inaw teu chu amit thi the ute ti a in tsunami nu khatin sakhat buwa idon wa isu khom jiwa chu thina ana to in sumi te mi thi na o hi chi hi seimat na di lo hi la he na hi ex gracia hi khan khonun khotho na hi poi ken ka tha hi tia proof na hi tun jong government in chu lp wai le ke ho mit mo ja na thi we he ti na approve na hi na hi ai wangin tun ni khwai bolo Jangnadopna hi chu hi pon icha inaw izipa izinu athi ho chu ata ha in sumite khosunga jong mi thi nei teng le poni ga khuwa sumle pai ichoya athi te ikan hamun tapang banga khu tunia hi nam pi levela hi hi ibolo hi in Kuki Women Organization for Human Rights to atong do dinga aboy pi dinga ngen se ki jong le mun tina nu te jong se pan la na zala hi chi Jangnadopna hi ibon hi ti achom na min ka se do no min chi chun tu ni in ithil phat bol na chung wa hi isopi ho anathisa ho in sumi te hi a hi u ahul mong na dem na tu ni hin ka ngai to na khadaw min tunin chilaya to isopi ho jong hi ka be na hi le ke kan mu bu ya bingin itini khwa ke hai mil ta de hamna ka ngai to zin kala ji na jong chun ka sin thi kon lai cha ko na pan pi ngai cha na ka na o chu na sul nung ka hin zui vetia
la chenga chu ka zau sa pan pi angai chat ti danu athi ko no vai koi ma pan pi di lo ding ni langa me le te chu ichini naw ti ayu mo zo si cho mel ma hi ta ding ti akhangai to zi lai hin ka di phe avot the zin na ai wang in bol pi the nei povin ata na in sumi te pe chu hi chi pe hin na mi thi ka the ve ti a nam pi mina mi thi i the chu hin a zo ting le secretary nu ni za tu pe i chani phau chu hin phung do na in tin je chun tu nia kin ka se do nom pe na chun tu ni tu day this day today is the day we are separated from the Meitei community Meitei governing body hi chin ni khot che a tu nia ipi do de hola wa hin su mil thelo a thi tam pi la azong igel do jum pu ls mang boy bang tu ni hin apang kha khel khalen ka dei de yu ka gu no hi pon a thi ma sa dong zu dai ta hin ki tol to wen lung chim na om le zengin sting le David the alol kitana go a alu ei ta do pe pau su tu ni khu khel khel ai panga hi ni Jangnadopna sang dinga kidang ka sai tu ni lampum pi in tu ni separation de ya iman ni kho wa ga min pha the mi ho aga zau khel khel hi pathin thil bon hi te tin ki gelin tujin thil pi ho hi tham cha hi nu tem zo kha khama hong ki pe hi ai hi wangin victim family te in cha hi na mi thi na ki the di we hi na mi hi the in kat ta mo po vin na ti ka ti po ve o kanam mi pi te in kanam no me te in kanam zi a ka thi na hi ei het pe u ve ti na chu tu ni ai na ki het now o cheng hi hen ti chu ka ba se no me hi em program sao pi in a event it's a program ma dinga phat sao pi la yong chu hum poi je maintain tu hin Dr. Reverend Dr. T.L. Angam KWOHR Secretary pa in Jangnadopna ipi di cheng ho wa ding le ipi do di sum le pa steng le thil ke ho hi pathin hi nga than na hi nei pe di wa hin hi chi ma sang hin ai thai le victim family te si chilai ya hin na pon sa vin khat ve hung ke gol vin lang anoi lang hin na chilai ya hi Reverend pu in pathin hi nga taw na blessing prayer ahin nei ding ahin anoi lang zo a hi chilang hi ahin manget dio Reverend pu hi ahin manget dio hin chilai anoi lai na hin hung ke gol vin lang Reverend pu in pathin hi nga taw pi na thamun na blessing prayer ahin nei ding chuteng le sum le pai ipe do di ho lang abona pats lang hin na ki hin phe le chu na le tu ni ai pe do hi mi som ni le mi ni ding hi in ama ho cheng si a ding in Reverend pu in Reverend Dr. T langam hi KWOHR ading azong General Secretary hi in pathin yangama ding azong team pu khat hi in mai pathin hi nga tau pe na le thil ho zo se lan do na hin nei tin Sina ading chun okay women human rights in my cham them cha ka hin se movin to in Reverend po phat an appeal hitin si zo la man taw na man zo ting le secretary nu lam kai na Jangnadopna Kin chu in ani pai di wi ke ma phat hi chanin hi chai tang e Bible chang khat in simu kati Psalms som lile group na chang khat chun pathin chu ikisian naw le ithat naw ahin lungkham pe da a pan pi wa hi pathin thu sim naw pathin phat thei bo pi han tauna kaman masangin I would like to greet our KWOHR community on behalf of KWOHR Organization for Human Rights as a General Secretary today. It grieved my heart, but to see you all, it strengthened my heart beat that we all together can achieve our goal. Ay paman kasi nung sum. Dunia lai ding ho iso pi ho, nu le pa te ho, ka ben kalung thima na le hin.
Ethiopia chima sahochang se hi. It should be our brothers and sisters, our mother and sisters should be the seed of the freedom for the KWOHR nation. Inam piwade nga samdhat na muchi hi ngai hi. Hichimuchi lo aki tu chu ama ho hitan abeng tuk ding lai lam kai ho na hi bana hi. I hi bana hi. Muchi ki tu chu event tuk lo le zong ni na ne thei ju cha na ne thei ahile ba cha ne thei in hilaya hong ding do ho iso pi hong in a cha teu ajia cha nam pia dinga chamdhat na muchi atu hitai du lin veng tuk tau hite ikasei ono he ka ki pa eng uki women home human rights organization in hitabang zanga da an bon na chungba mai chaman sim ho hanang izo sit ha do dingin tuni hilaya hong ding ho zo se kom kasei nom chung kap ta hi ven inam pia dinga muchi tu ingai chanung ni khat te le hong ke do in tin ba ba hong pa in tin thil ba hong ga in tin alim no ya ku kin am mi ten sam hat nei nei do hi taw na ne hi te balalai se sem ka hin naw le kadam naw pakai pathin dunin pakai ku ki women for human rights organization in Jangnadopna Kin bolova pathin hitchan ge yang dunia ka so pi home kan pi di wa pakai muchia ki thui ta ve pathin mon mang lo te gin ga do a khe do te de gin phat thei bo den ka taw ne tu ni ka nu te ho ven pakai a oi sumu wa pakai ka ko za nei ne sinwa hi bang chen tu ni anamo lim sa ho hi pakai chamlan na ku ke te nga muchi hi ke do sai lang pa do sai lang ga se tin ka thau nei pakai pathin tu nin amil hi lo no the hul pin lang an hasin now aka na zo siu pakai kanamu wa dingin samthat na ga hi hang tin ka tau ki na he sumla pa hong ki to do han lang thil pe hong ki bod ho zo se hi pakai kanamu wa dang lungmon na kingai lut na kilung sit na hita han tia KWOHR organization human right women wing ahin bol him du la tun sonin kanamu wa dinga kingai lut na kilung sit na lem samthat na hong pahan tin hi chi mai cham hi tamil hiu thi na le kanam gat thei thu na ho pakai chamthat na mai cham hi han tin Exodus bunga na chang khat na in Mosin let my people go kamite chamthat na dingin bod do tahan ki na mai cham hi tahan tin Jesus Christ tamina kataw hi amen kakipa kay phan chan jatan chom cha kila di sin ana ding dan jing ben tien cha ba nen kila de mu kha di in pi hi song da masa ni da banga pha pha ai pi wa pathin thang pa lang man lang sting le tu nin ni khwa hung ki khom stage langa to min pha zo hi poi nom kai ho zo si hin shooting de mi pi kanam chan kon pi ho zo si tu ni ni khwa hung ho zo si ka ngai lut na KWOHR Women Organization for Human Rights Thakelen ngai lut na chibai ka hin bolove Jangnadopna hi tu ni hi tam ta ki sei da tan tin fe song hi ningkum April a hung ki chi kan hi en kim assembly inanei na wa chun March anaki nei na chun chi assembly a thulu dung zui a chu Jangnadopna hi bolding KWOHR Women Organization for Human Rights Nu.Ngaineikim Houlimna ho zo sin chi pan a hin la ding a hi ti cho thulu anaki nei hin hi chi thulu dung zui chu na hung ki chalin ningkum April a pat in na nasate in hung ki tong in a hi le first phase to June 5th June ni anaki bolen cha chun ni som la ni neki pi do in abanin ti chun sum la pa hi hung ki khol khom sin abang le thani le ke ya chung ki khol khom si hin ani ve chan na ding in 12 August Emsungil community hall in a bolovin hi wa chun ni som le gup na pi do vin
abanin athum vei chana dingin 20 October ni chon kangpo pi mona kangpo pi Christian Church mona hin mi som ni Jangnadopna ne bol pi kiduvin abanin ali vei chana dingin bi vengnum community hall 22nd December chun mi som ni le gup ni pi dovin abana anga vei na chan chun ko tu to ki gom formin tu ni ni kwai man ta bang hi mon hasi le me date 3 ni hi Marta so gel do zingla ani ku aman mi hi chun remembrance day at evin 3rd March ni chun kangpo pi ti phai jang Marta cemetery mo na anaki bole mi tam ta anaki ke hong komen hi va chun mi som thum la khat ne ki pidoin agoma hi phase 1 to first phase to fifth phase hi mi sa la nga ki pido hi ta in tu ni ni huwa hi mi som ni le ni pi gi we hi in mi za le nga i pi to mi som ni le ni to ki go ma le za le som ni ne sagi in pi do duty na hi in marta si kana ki pati lu chun li si za le som ge ti la ho hi in hin la hi pi chun ahung chal chanin gal le tur ki chai nai lo hi ji chun marta li si hung chal be en tu le tu din mon hin last update na chun 227 heti benda hi le to hi aki khat wal ki pido ti na hi ta e tu ni ni ku chana si sumin tu nu te ho adi a khusunga lam kai ho na sata a pan la sum donga hung pang nu te lam kai ho so si na chung chi wa ki pa thu ka hin sevin chuting le khupi mon chum che a khupi min so si hin pha zo pong ka ten tu ni hin khupi mona nu mei ho so si ki thu kho min hasi le dangka zakhat hi laule patron member panga zanga pana chung lam tu ni ni ku chana pangjong na lain hasi a hin tu hi in hasi sum tu hin tu ho so si nu te ho ka sana ka hin pi to kin ho nen tu ni ni kun na chung chi wa ki pa thu ka hin se na hi tham khat ki ho hin face cop do siu le finance tham khat report dong ka pi tha siu hin pi tha pe ing ka ten face dung zuya ki pi hi si chun tu chung in thani ki tu cha ki ho le hi in 3rd March ni ya na ki bol hin tu in May date 3 3rd May hong hi in March la chun dang ka sang son de lak som de sang som thum le sang le som nga le cheng li hi na ki mo in banin April hin dang ka lak som le ni le sang som sagi le sagi le som ni ki mun ago ma hi dang ka lak som ni le thum de zasagi le som ko le li hi March to April ha ane ki khol hin ki khol dung su ya chu hung ki bole hin khale ni Marta's family hon iti dana ke ho ka panai lo ham ti koi sham tam ta hung om jin thi na he thim diu hui ma ki pi lo ding ipo on cha ba ki pi di hin hi song la thima sa dung su ya ki pi he ti he thim ding vin ka hin he sa en chuting le tu ni huwa hung ki khom mi pi ho so si he dinga aviala ka de sa chu hi le hi chi kim project a hi bowen kim project kuki in pi Manipur project nu ya kuki women organization for human rights in la ki tong he ti to chun ka hin he sa in tuin Jangnadopna hop do na nei pe pe hi ten chi ma sang chun Jangnadopna ki bolting le piti ki bolam ti le ka don kham udang ka lak khat to tumpun dingen nu te insai pi hu ka pi zivin chuting le memento hi kuki in pi Manipura pa na hi zi hi in hi chi sai pi khu bol song hi nu te phachum nga hi lo le kui ta bang ki phal zo si na hin pi zia tu ni huwa hi ki pi khom si e ti to chun khain se in tu ni chana pun tu ho nu te ho so si chunga song ke pa thu kain se ki ne tun memento sim za nai nei nge chi memento ka hin sim chai ting de kuki in pi Manipur Vice President Pu Zang Mang ho ke bung si tan chalang a hin hung din pi pe vin tin ama in tu ni kwa Jangnadopna hop do na kin so ma hop do na hin nei ding a hi in Marta's family ho amin ka pa ahung kila bin dang na kila chai ting mun lung si ta chalang a hin na din ki diu mi pi lang kon na face ti ji so khat so pha de photo ka na ho di hi sin na sim do ing ka te Kuki NP Manipur Apex Body of Kuki Tribes Administrative Center Lanka 795128 Manipur Kuki NP@gmail.com Jangnadopna in defense of our ancestral land and freedom Samkhutang at Jacob 37 years son of Sudin Tautang of T Savang Pai Lanka shot dead on 27 May 2023. The Kuki NP Manipur profoundly honors and holds in high esteem the bravery, wit and patriotic sacrifice
made on this fateful day, 27 May 2023, in defense of our ancestral land and freedom. We will cherish and remain eternally encouraged to such heroic acts and daring example in all generations to come, dedicated to eternal glory on this day, the 3rd May 2025. C.H. Jangnadopna President Nu.Ngaineikim General Secretary. Nung si kain tun po sa mga dindo pilon sa kipaw. Khat ka hinsim ne abo na ke bangay hising yan tuan nung si ten sam khutang zakop tau thang son of sudin tau thang ihung dindo pilon sa kipaw minte ti chawang phai lam ka Amahi 27 May 2023 ni kuwa chu email matevin anakap ni hi kahit hillaw le phulzang firing a thi hi abana dingin thanggo lin thovum son of hegin thovum 16 years M Chano More Wat number 9 shot dead by Manipur police on 5th August 2023 Thanggaw lin thovum son of hegin thovum abana din yan leching kipaw ninte abana ngamgaw mang son of ngamkusang 28 years chisang chandir ban alive on 9th June 2023 ahinga kihal di albat ngamgaw mang son of ngamkusang mahi chandir lang chisang ohin Abana nakiging paigingin hengaw mang hungdim son of let kulun hungdim 19 years all girl mulam ka short date on 7 July 2023 hengaw mang hungdim hengaw mang hi kang by firing muna thi hi and go mang hungdim do la chung pau mente abana dingin sukungam baiti son of daw khan thang baiti 21 years bi hunom lamka short date on 7 July 2023 sukungam baiti abana di Abana kigung dingin Zam Kulun son of Zam Khai 34 years Thang Bu Sadar Hills short date on 16 July 2023 Thang Bu Sadar Hills muna humunovan kitap di hiye Zam Kulun Abana dingin Lun Mintang Lupeng son of Lengkusang Lupeng 39 years El Bulkot Lamka short date on 27 July 2023 Head hillaw le lun mintang lupeng hi chi pi gyalzang firing muna na thi he abana dingin pau chun to thang husband of Jangnadopna 42 years sangai kot lamka short date on 14 June 2023 pau chun to thang lo pau chun to thang Pau chun thau thang husband of Jangnadopna Abana dingin Zang Kumang Haukip son of Mangsalet Haukip 40 years G Mong Zang Lamka short date on 5th August 2023 Zang Kumang Bana dingin Let Kuhen Haukip son of Satlun Haukip 35 years Tilai Zang Mone die in the line of duty Let Kuhen Haukip Mahi duty apuna amuna damdawa thidan hi volunteer so koi ta pang ai sumi te thi damlo si a thi permanent volunteer ha na nung leo lo diu martai sa ke sing tho tho hin sang na dop na ibo nu vai mu du hi ai te ya ban de ko
Let who hen how keep son of Saturn. Abana Jangnadopna Gangte, son of Mangkulin Gangte, 30 years song do lamka. Shot dead on August 29, 2023. Jangnadopna Gangte. Jangnadopna Gangte Banaiki Bungdingin, Eles Mangboy Hundim, son of Ngamkulun, 50 years, S. Paipi Jang Lamka. Eles Mangboy Banaiki Bungdingin, Richard M. Hulun Guite, son of Kupthang Guite, 31 years. They Silveng Lamka, killed in bombing on 31st August 2023. Eles Mangboy Hungdim de Richard M. Hulun hi Nikhatia Natiwanahi. Mani hi men matian doma ahin seva kuirintak humona Natiwani, lower kuirintak. Richard M. Hulun. Abanin Paukam Kitgen, son of Letong Hen Kitgen, 46 years, ne Silveng Lamka, killed in bombing on 31st August 2023. Pueles Mangboy Richard Tingle Pu Paukam Kitgen Mohi, Nikhatia Natiko Mohi. Abana Dingin Pau Swandam Vai Pei, son of Paulian Thang Vai Pei, 32 years, Kang Vai Lamka, killed in bombing on 31st August 2023. Pau Swandam Vai Pei, son of Paulian Thang Vai Pei, 32 years. Pau Swandam Bana Neki Bungdingin, Tiandam Vai Pei, daughter of Lam Tin Khai Vai Pei, 50 years, Pei Ta Ching, Sadai Hills, Butter and Barn alive on 5th May 2023. Abana Dingin Thangkulet Kitgen, son of Lam Tin Lin Kitgen, 23 years, Hingzo Lamka, killed on 1st June 2023. Thangkulet Kitgen, son of Lam Tin Lin Kitgen, 23 years, Hingzo. Paugong Haukip, son of Holsei Haukip, 34 years, Khangborol Chandil, shot dead on 9 September 2023. Paugong Haukip, son of Holsei Haukip, 34 years, Khangborol Chandil. Abana M. Let Min Thang Haukip, son of M. Thunlin Haukip, 34 years, Pai Chambung Ting Nopal, killed on 4th August 2023. M. Let Min Thang Haukip, son of M. Thundim. Abana Dingin Joseph Haukip, son of Lun Khupao Haukip, 28 years, Ting Nopal, killed on 4th August 2023. Joseph Haukip. Joseph Haukip, son of Lun Khupao. Abana Dingin S.I. Onthumang Haukip, son of Jampao Haukip, 35 years, district headquarters Tuibung, Lamka, shot dead on 13 September 2023. S.I. Onthumang Haukip, son of Jampao Haukip, 35 years, district headquarters Tuibung. Alas Nadingin Achay Nadingin David Trikmar, son of Kuma Trikmar Chinglang Mei Langza, Lamka, beheaded on 2nd July 2023. David Trikmar, son of Kuma Trikmar. Chi China Hong Kipi Chai Ting Le Kuki Women Organization for Human Rights Lam Kayum Zo Silung Sit and Hong Vinlang Anunga Hi Idin Dio Lim Khatve Ikaka Mole Chichu Eho Pat China Hong Gate.
Wiki Women Organization for Human Rights lam kaya sisi lung si ten sila nga hin hong ding bo. Umang mo nga hong ding. Secretary KWOHR Secretary Pam nung si tanong indang chi souvenir ya ke koi zi hi na face dun so ya. Chi zi actually mo kila nga hi. 긴 뒤 있다 먹고 박중 나가서